Ćao drugari! U današnjem videu, kao što vidite, tu imamo malu ladicu iz džamba koju smo kupili u prošlom videu. Ali nešto ima u njoj, sada ćemo vam da pokažemo. Treba će nam i makaze. U prvoj ladici se nalaze kao ovo vidite malo zapaljene narukvica. Evo imamo ih dvoje. Zatim tu se nalaze dva otvorena, već smo ih otvorili. Napravili smo još narukvica. Vidite? Onda imamo tu dvije zvijezdice. I još mnogo malih srcadi. Sada ću ja da vam pokažem. U ovoj ladici ima mnogo kuglica. Ima na primjer naranđasta, zelena, još jedna zelena, plava, crvena i žuta. Sad ću ja da pokažem treću, najzanimljiviju ladicu. Kao što vidite, mi smo već napravili nekoliko narukvica. Napravili smo prvu ovu. Vidite kakva je? Zatim imamo drugu ovu. Ova je mala, ali nam može nastati. Imamo treću ovu, srcad i ona ljubičasta. I zatim četvrtu imamo ovu naranđastu. Idemo da napravimo još narukvica, a sad ću vam pokazati kako se pravi. Početak će nam trebati jedna ova lastika ili guma. Vidite, ona je rastezljiva. Mi smo već izmjerili koliko nam treba, kolika je ruka. Ja ću da počnem da pravim zelenu plavu. A ja ću da počnem da pravim naranđastu, žutu, zelenu. Ovdje će da bude ovaj sjajni dijamant. Prvo ćemo da stavimo zelenu, zatim plavu. I sve ćemo tako da idemo u krug i redat ćemo ih. Tu imamo već ove dvije boje. Sad ovdje imam dvije boje. Ovdje je plava, a sad ćemo da stavimo zeleni krug. A ja sam već ovdje napravila. Vidite kako mi ide. Odlučila sam ipak naranđastu žutu. Zatim ide plava i zelena. Pa onda plavi krug. Evo vidite dokle sam ja stigla. Ovaj proces nije lak, ali nije ni težak. Sada smo stigli do dijamanta koji moram da stavim, da bi narukvica izgledala ljepše. Samo dok stavim još jednu zelenu kuglu. Evo ga. Sad ćemo da ga stavimo. I vidite kako to trebalo da izgleda otprilike. Zatim sad ćemo vamo da redamo i druge. Sad ću ja da stavim ovu prelijepu žutu zvijezdu. Meni je malo ponestalo ovih plavih kao malih kružića. Sada ću da nastavim kao da samo redam ostale zelene kružiće. Pogledajte šta nam je došlo greškom. Evo pogledajte dokle sam ja. Tako sam ja. Idemo da svežemo bubak. Svezivanje ide malo teže. Evo kako je ispala ova narukvica. Mene. I to je to za ovaj video. Ćao!